Nilib MSC constituency ke parlo borjan tokolang so ahawar long ke damtang jakhonga cheklo niphai ingkora hini aniwe a jojir lo porphai krehinia por malom tokolang so nokbe hanse arong along loke charlia hemate Rangsina ME toko adong LP school ahem Golaghat district anapen ingnama Ingnar atai wangsi tong tekang plin Birda kilong donatengki labangso Rangsina ME LP school ahem aphan ingnama Ingnar loke charlia hem ke tong pen ke phalang no tekang non an phong pho an lengtang no pusi ronga sor lapen headmaster Hari Prasad Saikia hin pen nang thandun Jesemet nilitum kinang sotnai pulote ahoy arpong nang kimpi vek nang ji athe ke damtang anta labang so loke charlia hemalong ke ahoy arpong kawe pena joinisi apong loke charlia hem arpong ingnama Ingnar ki tong tekang lapen ke phalang no tekang dolo Rangsina ME School apen toko adong LP School ahem pen Karbi Anglong pen Golaghat district ahoy alongsi kedu kopia thelone bangso school ahem kai ke amat ingnama Ingnar phangno piwer pusi ningje pon kecinya teng ke tiang dok pusi ejon wen ma kholo na ejon wen de ko pipi la lang phangno ke wow na bang ke bang phangno ya lo ko sang dak endi ma sang do kata jak chulo jak ke hiji bigla lo tela hem hormu ke pipi la kan hon ke hem hormu ke la hem si pen siling pen sing nadak pen ko la ben sing pen Lasi Prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang la pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbi pen Nilip MAC Pobitro Rong Piatuma Hin pen Rangsina ME School ahem Kasalok Thuji aphan la pen school ahem ahoyar pong kimi ki kim sedak ji aphan Rangsina ME School headmaster Hari Prasad Saikia la pen Ari Sangphu Lothan Bangphu atum chuning ripon শনিবাৰ দিনা 22 জুলাই তাৰিখে ৰাতি বিদ্যালয়টোৰ আমাৰ ক্লাছৰুমৰ এখন ওয়াল সম্পূৰ্ণভাৱে মানে ভাঙিলে লগত ডেস্ক বেঞ্চৰ বিশেষ ক্ষতি নকৰিলে কিন্তু শ্ৰেণী কোঠাটো সম্পূৰ্ণ অনুপযুক্ত কৰি পেলালে ইয়াৰ আগতো কেইবাবাৰো ভাঙিছে বিশেষকৈ আমাৰ বাউণ্ডাৰী ৱালটোৰ কাৰণে আমি বহুবাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ হওক মানে বিভিন্ন মহলত আমি আবেদন নিবেদন কৰি আছো বাউণ্ডাৰী ৱালটো আমাৰ বহুত প্ৰয়োজন আছিল কাৰণ ইয়াৰ আগত এইবাৰ আগতে পঞ্চমবাৰ আমাৰ বিদ্যালয়খন হাতীয়ে ভাঙিছে Kolamati ben Samson inti Karbi Anglong live